Vidite, ponavljam uvijek iste stvari. Iza nas je jedan dosta uspješan period. Sloboda pobjeđuje utakmicu, osvaja bodove, još uvijek je prva na tabeli. Jedna od bitnih utakmica je također iza nas. Svaka naredna je najbitnija, tako i ova protiv Hadžića. Za ovu utakmicu možda sam malo više podigao zastavicu crvenu upozorenja iz razloga što dolazi nama iza jedne uspješne utakmice i mora biti maksimalna pozornost i koncentracija u ovoj utakmici, jer smatram da ova utakmica bi mogla da bude Slobodi jedna od najbitnijih ove sezone. Što se tiče situacije kod nas u ekipi, imali smo zaista nesretne okolnosti u utakmici protekloj protiv Stučanice sa 2 pobjede. Ostali smo bez 2 vrlo bitna fudbalera. U međuvremenu na povratku kući, čak što više imali smo i slučaj epidemije viroze, gdje je zahvatila 7-8 igrača koji su ležali u bolnici pod infuzijama. Međutim, svi su se vratili, osim ta 2 povređena igrača. Ovi igrači koji su bili bolesni pod virozama priključili su se timu danas će trenirati. Tako da neće biti laka sutra utakmica, ali mi smo kao i u svakoj fokusirani na 3 boda i na pobjedu. Fokusirani smo na naš cilj koji znamo svi šta i kako je i nećemo sigurno nasjesti na priču da je prvenstvo završeno. Vjerujte, napravili smo jako dobar iskorak, ali najteži posao nas čeka. Hvala, neko ima pitanje. Evo ja jedno, s obzirom šef, nekoliko puta ste rekli najbolja se gostujuća ekipa, najbolja domaća, nekako ne pamtim dugo vremena 10 utakmica od početka prvenstva na domaćem terenu, 10 pobjeda, vjerujem evo da i to još jedan dodatan motiv, evo da nastavite taj niz. Pa iskreno, ja se ne bavim baš nešto puno tim statističkim podacima i ne bavim se baš nešto puno, mislim, te vrste podacima iz razloga što u glavi se namjestiš da pobjeđuješ utakmice i tako kako dolaze. Tako da recimo čim se nisi opteretio s tim stvarima i ne razmišljaš, evo da mi ti nisi sada rekao, možda ni obratio pažnju na taj moment. Mi smo se namjestili od prvog dana, od prvog kola da pobjeđujemo utakmice, tako radimo, tako treniramo i eto imamo, sad čujem, imamo sreću da imamo takav niz. Drago mi je, čestitam svim igračima na tome. Uglavnom nemamo opterećenja po pitanju tome, nama je jedini cilj, jedini pravac koji smo uhvatili kurs na početku godine, to je ulazak u Premier ligu i rekli smo 1000 puta nećemo pobijediti sve utakmice, ali u ligu bi trebali ući. Kažete da nećete nasjesti na priču da je prvenstvo gotovo, međutim sigurno da je pobjeda protiv Stučanice i donio određeni mir u ekipu, s obzirom da je bio na primjer poraz, da je bila dosta drugačija situacija. A upravo sam to sad malo prije rekao, ova utakmica sa Pozdravlja je jako dobar iskorak i naravno da nam olakšava put prema Premier ligi. Međutim, ponovo da podvučem, naš najveći posao i najteži posao je ispred nas. Ako nema još pitanja od naučara, prešao na dio. Rezultati trenutni koji Sloboda postiže i ovo sve što se dešava u kluba zaslužuje zaista malo više pažnje i malo više posjete. Znači, volio bih da sutra Tušan bude ispunjen do posljednjeg mjesta, da podrže ove momke koji rade jako dobar posao i upravi i ovi koji su na terenu. Hvala šef.